yitwa Manishimwe Emmanuel Mangwende. Amakuru yavugaga ko AS FAR Rabat yo muri Maroc ikipe yakiniraga itakimwongerera amasezerano, ariko nanone amakuru akaba yamwerekezaga muri APR, kubera ko abantu benshi bakomeje kumva bavuga ko Ishimwe Christian wari usanzwe ukina ku mwanya umwe n'uwa Mangwende ashobora kuba agiye gutandukana na APR, ndetse bakaba bavuga ko kugira ngo APR izabe ikomeye cyane cyane muri iki gikombe igiye gukina isohokera igihugu by'umweko muri Champions League, CAF Champions League, igomba kuba ifite umukinnyi ifite abakinnyi bakomeye. By'umwihariko yavugaga ko Mangwende agomba kuba yayerekezamo. Ibyo byose nibyo tuje kuganiraho, ariko turaganira kuri dosiye by'umwihariko ya Mangwende imuzana muri APR ndetse inamutandukanya na AS FAR Rabat. Ni AS FAR Rabat, ikipe yo muri Maroc ikina mu cyiciro cya mbere. Iyi kipe ndagira ngo twinjire muri dosiye neza duhera ku buryo iyi kipe n'igihe yaguriye uno mukinnyi witwa Emmanuel Mangwende Manishimwe. Uyu mukinnyi yamuguze muri 2021, ubwo nuvuga ngo ni mu myaka igera kuri 3, ni imyaka 3 ishize. Uyu mukinnyi imugura amafaranga menshi cyane, kuko mu Rwanda ngo haciwe igikuba ko ngo yaguzwe miliyoni 430. Ayo makuru avugwa, abantu baravuze ati myugariro w'ikipe niwe mukinnyi witwa myugariro wari uhenze cyane, kuko yaguzwe miliyoni 430 muri 2021. La grâce africaine is a search for channel. La grâce africaine, this light channel. La grâce africaine. Reka tubasuze kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza cyane bakunzi baragaraze Africa. Twizera ko muri hose mumeze neza cyane. Imana ikomeje kubarinda, Imana ikomeje kubaha byinshi mwifuje kugeraho muri uno mwaka. Twizera ko kandi Imana ikomeje no kubaho ubuzima niko dukunda kubivuga, ariko ntago wenda tuba twirata kuvuga ngo turi bazima, ahubwo byashobora ko waba ukunda La Grace Africa ariko ukaba utameze neza, ukaba urwaye, ukaba urwaje, ubuzima ukaba butagenda. Dukunda kuvuga no kukubwira ngo humura, kuri no niko bigenda, ntaho wabikwepera. Iyi si rero ni katebe gatoki, umunsi umeze neza ejo ukamera nabi, waba umeze nabi ejo ukamera neza, izuba rirava nimugoroba rikarenga. So rero icyo ugomba gukora ni ukwihangana ndetse ukanakomera, kuko mumenya ko ibyo bintu uzabicamo, kandi iyo birenze uvamo ukomeye cyane. So nakuba kanyuzemo rero, murabizi ko kuri La Grace Africa twiganira ikintu cyitwa football, tukaganira umupira w'amaguru. Simba nirengagije ko mwa mwana akurikiyeho n'imyidagaduro, kuko nta handi ho kubyumvira amakuru abagezweho, haba mu mupira ndetse no muri entertainment. Ngira ngo muri kubibona ko turi kubatamo. Ubwo rero natwe turaje gutwiganira ikintu cyitwa football muri rusange, umupira w'amaguru. Ngewe twibana mu kintu kijyanye n'umupira w'amaguru. Mbere na mbere ndagira ngo uyu munsi twiganire kuri dosiye imaze kuvugwaho n'abantu benshi ariko itarumvikana neza mu Banyarwanda, yitwa Manishimwe Emmanuel Mangwende. Amakuru yavugaga ko AS FAR Rabat yo muri Maroc ikipe yakiniraga itakimwongerera amasezerano, ariko nanone amakuru akaba yamwerekezaga muri APR, kubera ko abantu benshi bakomeje kumva bavuga ko Ishimwe Christian wari usanzwe ukina ku mwanya umwe n'uwa Mangwende ashobora kuba agiye gutandukana na APR, ndetse bakaba bavuga ko kugira ngo APR izabe ikomeye cyane cyane muri iki gikombe igiye gukina isohokera igihugu by'umweko muri Champions League, CAF Champions League, igomba kuba ifite umukinnyi ifite abakinnyi bakomeye. By'umwihariko yavugaga ko Mangwende agomba kuba yayerekezamo. Ibyo byose nibyo tuje kuganiraho, ariko turaganira kuri dosiye by'umwihariko ya Mangwende imuzana muri APR ndetse inamutandukanya na AS FAR Rabat. Ni AS FAR Rabat, ikipe yo muri Maroc ikina mu cyiciro cya mbere. Iyi kipe ndagira ngo twinjire muri dosiye neza duhera ku buryo iyi kipe n'igihe yaguriye uno mukinnyi witwa Emmanuel Mangwende Manishimwe. Uyu mukinnyi yamuguze muri 2021, ubwo nuvuga ngo ni mu myaka igera kuri 3, ni imyaka 3 ishize. Uyu mukinnyi imugura amafaranga menshi cyane, kuko mu Rwanda ngo haciwe igikuba ko ngo yaguzwe miliyoni 430.
ayo makuru avugwa abantu baravuze ati myugariro w'ikipe niwe mukinnyi witwa myugariro wari uhenze cyane kuko yaguzwe miliyoni 430 muri 2021. Uwo mukinnyi yagiyemo ntago yitwaye nabi ahubwo yitwaye neza cyane ko tutasibaga kubaha by'umwihariko amakuru yabaga agezweho ku bijyanye n'imyitwarire yabo muri weekend uko byitwaye uko amakipe yabo yitwaye. Ariko Mangwende n'umuri yagiye mu ikipe asa n'ufatishijeho ariko akaba yarafite n'umuri musimbura we bakajya baherekanya imyanya. Aza kugiramo n'ikibazo cy'imvune, Mangwende aza kugiramo akabazo k'imvune birangira umusimbura amukabanya umwanya, ariko Mangwende aza kugaruka n'umuntu akomeza gukina nk'ibisanzwe. So rero ikipe ya AS FAR Rabat mu minsi yashize nibwo yatangaje ko igomba gutandukana n'abanyamahanga bagera muri 4 bari basanzwe bayikinira. Inkuru zituruka muri Maroc zivuga ko n'ubundi Mangwende nawe yaba ari muri abo banyamahanga. So rero kiba ikibazo gikomeye cyane kubera ko n'ubundi abahanga bari bamaze kubiganiraho bavuga ko n'ubundi Mangwende ashobora kuba ari mu nzira agaruka hano mu Rwanda aje gusinya ikipe ya APR, ikipe yahozemo akinira. Ibi bintu rero bisobanuye iki? Koko Mangwende mu makuru yatangajwe kubera ko mundi haracyabura umukino umwe kugira ngo shampiyona ya Maroc irangire, haracyabura umukino umwe kugira ngo shampiyona ya Maroc irangire. Mangwende ari mu ikipe y'igihugu, ariko amakuru yagiye hanze yavuze ko n'ubundi aba bakinnyi uretse umukinnyi batangaje turi bwaze kubaganiriza kuri abo ngabo bakinnyi, ariko uretse uwo mukinnyi batangaje wemere we bavuze ko bazatandukana burundu, abandi bo ntawo biratangazwa. Ariko amakuru ya Zandane hari ukuntu abakinnyi cyangwa se n'abanyamakuru bafite inkuru Zandane inside spies bari abantu bamaneye kuba indani bahamya ko abo bakinnyi n'ubundi 4 na Mangwende arimo. Ubwo Emmanuel Mangwende nkuko twahoze tubivuga, ayo makuru muri APR yahinjiye muri 2015 umuntu avuye muri 2014. Amakuru akaba avuga ko agomba kugaruka muri ikipe n'ubundi ya APR yahoze akinira afata nk'umubyeyi we muri rusange. Mangwende rero ikintu cya mbere mugomba kumenya nuko kuba aramutse atandukanye na AS FAR Rabat nta yindi kipe mu Rwanda kereka rero nagiye gukina hanze, ariko iyindi kipe yose yo mu Rwanda iri kuvugwa amakuru ari kuvugwa nuko Emmanuel Mangwende aza yerekeza mu ikipe ya APR. Muribaza muti muri APR yabaje gukora iki? Mbese APR ibundi buza abakinnyi, mbese Mangwende niwe mukinnyi ikeneye? Dore rero impamvu APR ariwe mukinnyi ikeneye, dore n'indi mpamvu igaragaza ko Mangwende ariwe mukinnyi APR ikeneye. APR ifite imikino ikomeye, ubwo tuvuga cyane ku mikino yitwa Super Coupe, umukino uzahuza APR ndetse n'ikipe ya Polisi. Nyango no umukino uzahuza aya makipe kubera ko APR yatwaye championnat, ikipe ya Polisi itwara igikombe cy'amahoro. Nyuma yo gutwara nyuma y'iyo Super Coupe bafite n'imikino ya CAF Champions League bagomba kujya guhagarariramo igihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'iyo mikino APR niyo izaserukira u Rwanda muri mikino ya Sekafa Kagame Cup. Iyo mikino rero ayo marushanwa yose ni ikintu kigaragaza ko APR ikeneye abakinnyi kandi bakomeye, atari abakinnyi b'abana, atari umukinnyi uzagenda ugakinisha umukino umwe cyangwa se imikino 2 ngahitananirwa wumva arice cyangwa se ngaravunitse bya hato na hato. Niyo mpamvu APR igomba kuzana uyu mukinnyi witwa Manishimwe Emmanuel Mangwende. Igihe cyose iyi APR uyu mukinnyi yabasezeye cyangwa se yabasezerewe, cyane ko amasezerano yazaba arangiye kubera ko tubyumvikanaho neza, ntago yirukanwe ahubwo amasezerano yararangiye, ntago ikipe yifuza kuba yakongera amasezerano yarafitanye n'iyi kipe. So rero urumva APR niramuka iprofisi icyo kintu, ubwo Mangwende ntago byanze ko ntago azayihenda, urumva ntago ikipe izamubwira ngo wayango nimudusubize amafaranga twabahaye, oya, kuko azaba ari free agent, azaba ari umukinnyi wigenga ugurisha ku mafaranga we, ndetse nanamuka nayabonye azayarya wenyine, kuko ikipe ya AS FAR Rabat nta kintu mubazo kuko amasezerano yararangiye. So rero ibyo bintu nabyo bikaba byamotiva Emmanuel Mangwende kuba yakaza yerekeza muri ikipe ya APR. Ikindi kintu
mpamya ko Manishimwe Mangwende afata APR nk'aho ari umubyeyi we muri rusange, kuko ni ikipe yamureze kwana n'ikipe mu myaka igera muri 5-6 uko byagenda kose, umaze kuyimenyera, azi umwuka wayo, azi uburyo abafana ba APR bamukunda, azi uburyo abanyarwanda bamukunda, kandi biba biryoshye cyane kumva ko umukinnyi wacu, biba biryoshye cyane kumva ko umukinnyi ngenderwaho haba kina imbere cyangwa inyuma ariko ari gukina mu gihugu cy'u Rwanda. So nabyo bikaba byamotiva Manishimwe Emmanuel Mangwende kuba yaza ngaze gukinira ikipe ya FC, kuba yaza gukina ikipe ya APR FC. So rero ibyo byose kubyegeranya kukuba ashobora kuba agiye gusezerwa mu ikipe ya AS FAR Rabat, ikindi APR nayo na mbere kuba yari yaramwifuje, ikindi kukuba Ishimwe Christian ikina ku mwanya we nawe biri kuvuga ko APR ishobora gutandukana nawe. Ikindi kintu cya gatatu, kuba Mangwende afata APR nk'ari umubyeyi we, ikindi no kuba APR nayo imwifuza muri rusange n'ayo marushanwa ifite muri rusange, nibyo bintu biri kumotiva, nibyo bintu biri kugaragaza ko ikipe ya APR ikeneye Mangwende, Manishimwe Emmanuel Mangwende. So ibyo bintu tuhure muri comment mutubwire, mbese kuko murabona uyu mukinnyi ari we APR ikeneye, mbese hari icyo mwebwe mutekereza ko yaza agafasha ikipe ya APR FC? Mucemo mutubwire, turabakunda cyane. La Grazia muzi ko nta handi ho kumvira amakuru agezweho uretse hano kuri La Grazia Africa. Mukomeze kugubwa neza cyane, turabakunda. Ciao. La Grazia Africa is a search for a channel. La Grazia Africa, this light channel. La Grazia Africa.